Bakunzi b'u Rwanda Twifuza TV manze kubashuza mbabwira ngo nimugire amahoro y'Uwiteka ninjye ko Imana tubonetse nk'ibisanzwe uje kubagezaho zimwe muri za update zikomeje kuza aho Sukhoi ikomeje kumara abana b'Abanyarwanda ariko noneho barashize. Ntago nzi niba mu gihugu cy'u Rwanda hari umwana w'umuhungu usigayemo cyane ko abasore bose bamaze gushirira muri Kongo. Sukhoi yongeye kubamara rero, ariko mbere ntarakomeza aya makuru manza ukande kuri sabone nimba utarakora sabone ku Rwanda Twifuza. Va mu bwoba ko nta muntu numwe ukifite ubwoba. Inkotanyi ntakiriza ko ntawe utaramenye ko ibyaza ari amabeshyo, ntago bakontora YouTube barababeshye. Mujye mukanda sabone ukande kukayogera kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro kijye kikugeraho. Hanyuma wibuke gukanda like ni kugikumwe kireba hejuru kuri buri wese uri kure ikiganiro. Mwibuke gusharinga bino biganiro. Manze mbabwire nti nizere ko twumva gusa mwibuke gutera inkunga urugamba. Ingabo zanyu zirahari zirakora. Kuki umuntu yaterwa ipfunwe no gutera ingabo zacu urugamba kandi zihari zikora, cyane ko benshi mumbwira ko mukeneye impinduka rero yakenewe kugira ngo FPR Karinga Shiku umujishi bisezererwe burundu mu Rwanda rwa tubyaye. Naremba bwe rero nkuko nabivuze, mwabonye uburyo ababatindi bafatiwe mu gihugu i Burundi bikoreye imbunda mu mifuka. Ngira ngo ndaje mbibashirireho mu birebe. Babafashe imbunda mu mifuka bari nazo bamanje kwambara ndetse n'amajipo. Ibyo rero ni ibintu nagumye gusobanura. Aba bantu bari kwihambira kugara aka gatsiko ni kubera iki? Aba harimo bamwe mu bantu bagiye baza mu Rwanda bagafungwa nka Red Tabara bitwa Barundi, ariko ari inkotanyi zibafonze zibakoresheje nkuko zakoresheje barabaniye mbare kumenya gukora kudeta bikanga bigapfa ubusa, kuko igihugu cy'u Burundi Imana yari kigihagazeho kandi gihagaze bwuma. Shimire leta y'u Burundi kuba ibasha kumenya umwanzi wayo, ariko basabe gufasha Abanyarwanda by'umwihariko kugira ngo natwe twohora ingoma Karinga, kuko Abanyarwanda nibohora ingoma Karinga u Burundi buzagira amahoro, Kongo izagira amahoro, Tanzania ndetse n'Ubugande bose bazagira amahoro. Kano gatsiko k'amabandi ni kava kakagenda kamaza Abanyarwanda katujengereje. Mbashimire mwese rero, mwese mudahwema kwamagana ikibi. Reka mbabwire rero amakuru ariho muri iki gitondo nuko Sukhoi yongeye kumara abantu, ariko guhera ni mugoroba nkuko nabibabwiye. Sukhoi 25 yacucumye abasirikare ba RDF ahitwa Karuba na Mushaki na Ruvunda ndetse n'indi mihana myinshi itandukanye. Ubwo izi ngabo za RDF zashaka gufunga umuhanda wa Sake ndetse bagahita bafata Goma, kuko bari babyiteguye guhita babukira Gisenyi n'undi bakarasa bakabombarda Gisenyi nkuko basetinze imbunda, ariko mbibutse ko bitazabahira. Ubwo rero nibwo igihe Wazalendo yari yabakumiriye kwinjira muri mujyi wa Sake barasa cyane birukaho, nibwo baje gusubira inyuma bahura na Sukhoi nanone baturutse inyuma. Sukhoi irabombarida nta nakamwe karokotse, bwose yajajanze. Abasirikare barenga 180 bapfuye mu isaha imwe bose barapfa. Abo ni bake mvuze, kuko arandi barapfuye imbere n'andi bapfuye ejo, duteranije imibare baragira muri za magana. Ariko ibi birababaje kuko kubona tuburira abasirikare tuti mwitandukanye n'ingoma Karinga, mwitandukanye n'ingoma y'Igisuti, mukaba ibigwari, mukanga kwitandukanya. Ubwo rero uwishe ntaririrwa. Gusa ntago tuba twishimiye ko abana b'Abanyarwanda bakomeza gupfa ruhongo gutya. Mbashimire mwe mwese mukomeje kwitandukanya n'iyi ngoma Karinga, ingoma y'Igisuti, ingoma y'abagome, ingoma itumazeho abantu, kandi buri wese ahaguruka tuyirwanye. Basirikare mwitandukanye n'iyi ngoma. Mwabibonye neza ko narayembabwiye ko umukobwa umwari Ani w'amahoro Rwigara yamaze kwitaba Imana. Gusa nkuko nabisobanuye, ndacyahagaze ko 70% harimo akako ka Kigali. Iminsi 2 yonyine arwaye ngagoye California, yari ari muzima. Turacyatohoza amakuru, nitumara kwatohoza inkuru turayikonfirma cyangwa se tuze kwagura tuti twibeshye, ariko ngewe 70% nuko mbihagazeho. Ubwo rero reka turindire icyo umuryango uza no kuvuga, cyane ko dutegereje ko aricyo batangaza ndetse n'andi makuru turi gushakisha hirya no hino. Ibyo rero umukobwa yamaze kwitaba Imana, inkuru n'impamo, gusa Imana imuhera uko ridashira kandi umuryango we ugumye kwihangana. Nta kundi bigenda. Karinga
tugomba kuyitura tukayirukana ikagenda nk'ifuni iheze. Nshimire mwe mwese rero muri ku rugamba. Gusa inkotanyi zamaze guhamurwa na Sadeke ubwo umupaka w'u Rwanda umaze kuzengurukwa ndetse ingabo zikaba zikomeje kwisukiranya. Mbabwire ko n'ingabo z'ikindi gihugu zamaze kugera mu gihugu, zamaze kuza. Ingabo za Malawi zamaze kuhagera. Ubu induru iri kuvuga i Kigali. Mwabonye ko ibinyamakuru bya Kigali bibyutse bivuza induru ngo baratewe, ngo u Rwanda ruratabara iki? Ko bavuze ko barabanyembaraga bari mu biki? Ngaho Mubaraka nazamuke za mbaraga zigaragaza. Zahageze nazo kandi bose bari hariya, nta kandi bari kujya no kugota kari agatsiko. Ubwo rero nibwo mwabonye ibirindiro byose bya mama 23 babisutsemo umuriro ariko nyamuriro, urumva? Ubwo rero mwitegure, akari inyuma kari guhinda